سلامونه. د جرمني ژبې لس ډیر کاریدونکي فعلونه. sein. sein د شتون یا د موجودیت فعل چې د هر فاعل لپاره په بیله توګه صرف کیږي، لکه ich bin، زه یم، du bist، ته یې، او همداسې نور. sein د شتون یا د موجودیت فعل. haben. haben درلودل. ich habe ein Auto. زه یو موټر لرم. haben درلودل. werden. werden کیدل په راتلونکي کې یا به. werden. sie wird Ärztin. هغه به ډاکټره شي. werden کیدل. können. können توانیدل یا کول. können. können wir telefonieren. können wir telefonieren آیا کولی شو چې موږ ټلیفوني خبرې وکړو؟ können توانیدل. müssen. müssen باید. müssen Sie essen. تاسې باید خوراک وکړئ. müssen باید. sagen. sagen ویل. sagen. ich sage زه یې وایم. du sagst ته یې وایې. sagen ویل. machen. machen جوړول یا کول. ich mache gleich. زه یې همدا اوس جوړوم. machen جوړول. gehen. gehen تلل. gehen. ich gehe nach Hause. زه کور ته ځم. gehen تلل. kommen. kommen راتلل. ich komme زه راځم. du kommst ته راځې. kommen راتلل. sehen. sehen لیدل. sehen. ich sehe زه ګورم. du siehst ته وینې. sehen لیدل. له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.